أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قالي خشكو برا البراهيه بيامش خدي تعالى أوى رب العالمين مودي بابت مو كسو كارت مو هر كسك حق السر مهبيت أم دعابو بكين. يا ربي تهمياش أهل رحمة خا حسب بكي. يا ربي بلاو نخوشي ومصيبت في دنياي وقيامتش ركوان دير بقي. يا ربي نساخي ما بزيترين وقت سلامتي بو فريكي. يا ربي تسلامتي بو نساخت ما ونساخت همي مسلمانا فريكي. يا ربي برحمة خا القل مريت ما ومريت همي مسلمانا ببي. يا ربي هالكسك توشي بلاو مصيبتك ببيتن. يا ربي بزيترين وقت وي بلاي وي مصيبتي سر مروفا دراك وين خوشي بك خوشي يا رب العالمين. يا ربي بخاطرنا وتيت بيروز مبارك في بلاي وفي وبايش ناف جهان خركي دراك خلق جاركا دي بزفري تفجيانا آسایی. یا ربی تو ما چاوه تأمت مالا خدا ادوی مزگفته دا کم کرین وسط بحشته دا والرجا محشره دا البرحوضة پیغمبری علیه الصلاة والسلام کم بکی. قالی خشکو برا
هر الگل سیرت و جیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما بین فتح مکه دا و غزوة تبوک و وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام قصد تبوک کن مگوتی کو پشتی فتح مکه بو اگرا هنده او عشائر او اعرابت رخودورت مکه دا هولدان کو حکوم بکن و ریگیریل بسلمانا بگیرنش بر هنده اگر تو سحکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هولدا کو رخودورت مکه و مدینه امناهی و آسایش بختت دا اف اعرابت رخو دورا تشتت وصانه کن اجبر هنده توی مرحله دا او تشتهات نکرنه حتی گهشت رخو دورت بلاد الشام او منطقه خر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هولد دا کو آسایش و امناهی بختت دا کو خلق بشید آسایی بجیتن او آریشه نمینن کو خلق بردوام هر کسی که ترکی دا بچیتن اف اعراب بدر کبن و ریگیریه لیبیرن و تجارتاوی دست سر کن و مالوی بشلینن چونکو جیانا خلق صحرای اعراب تویره اغلب سر هنده بود شبه هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویا دولتک مدنی ابدانی تن بو وی خلقی اجبر هندی جی تو سحکی اخلاقیات خلقی پشتی اسلامی گلک هاتنا گهارتن گلک آفره گلکش کو برام وقتی مدوید از چاو نقده چاو هنده کو سحکمه خللت کیره دا یا کو باشی و خرابی اجیانا هر کسی که دا از بشمت وقتی ویدا و سحکمه را خود دوره توی چه هبو و اوی مرووی هول دا چید کران و گروپه هول دا چه بکتن و چه گهورینا بخته و او گهورین ات خیر و مصلحتا خلکی دا بو آن شبه هندی گلی خشکودا انسان اگر چاوه حقیقت سحکتی و فعلا سحکتی چند مفا بو خلکی وی وقتی هاته کرنی او گهورینت محمدی صلی الله علیه و سلم کرین دب چاوه که مزن سحکت وی انسانی بس او انسان دل نساخ و عقل نساخ هول دات بس هندك عیبا ببینیتن نا سحکتی کو او اگر یعنی افشار خرج بجبر چی بون و اگر اتوان چی بون و برهم چی بو بیوهات آهش هندی وقتی انسان بس سحکت وان تشتا چاوه که نساخه هی نوی سحکت بره او برهمه پیوه هاتی شبن هندی ایکش وان تشتی چی بوی بحث هندی بکن بری بچینه تبوک دا يعني قبيلة طي ایکش وان قبائل ابو اوید عرب بس السردين مسيحيتهم مهم اوان هول داخل کی کم کن دیجی پیغمبری علیه الصلاة والسلام پیغمبر امام علی اگر غلط نبم الگل هندک عسكري فريد كاتن كو او كومبونوان نهلت اتشن ايكشوان افيت اخسرت كفنا لبيتوان خشكو عدي ابن حاتم الطائي خشكو بيت كفتت لبدا قصد من جويت شو خرك المهم او جنك تهيت بيغمبر عفوت كاتن تشي دف براي خا فريد كات بيشتي هر دف محمد صلى الله عليه وسلم سانه كي مردانه انسانه كي تيجهش دي جلك مفاجئ بين المهم تهيت جوقت تهيت دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیا مکیت من تدف بجد سحکت روژه که وکی اف حدیثت هیتا روایه کرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجی تهیتن بجیتن ایکی تهیت دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر عدی روایتا و حدیثت کت پشتی بسلمان بیتن بجیتن ایک هات دف پیغمبری فشکا الیه قطع السبیل يعني ريجر ميت يعني خلق ام نشن عشيرتك جندكي بو جندكي افريجرا استنجن نتشيلن خلق سردانا بكت تجارتك بكت منفعتك بكت قلزاني ايك تركت دي چنو يمرو في شلينن و ابدي كان هند عندك ديت هاتني قلتي ام فقيرين تلاوازن جريك جيان منين انا پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت يا عدي هل رايت الحيره في منطقة كرخو دولة العراق قلت بلي قلت في منطقة قلت فإن طالت بك الحياة أجر جيان بتدريج بخذ تعالى عمر داتا فلا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله يعني وصد إمناهي وآسايش بلا وبيت كو خلقش عراقي والشامي وشوان درا قستا
كعبه بكتن وبيت مال خد تعالى دا اش ناطرسيت الا اگر مرن هبيت يعني امنو اسايش واف اعراب واف خلكي هوصا ريجر كو خلكي ريكي الخلكي ديالن افتشتنا من ولا ان طالت بك الحياه بيجيتن ولا ان طالت بك الحياه لتفتحن كنوز كسرى ولا ان طالت بك الحياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب والفضه يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. پیغمبر علیه السلام بيشت يا عدي اگر عمري تدرشت اللي هات دبيني وقتی خودی تعالى ملك فارسات اختت لپیت مده و دبيني جي دي وقتی که خلق دي زير و زيوي بد هيوي كت ايك جي قبيل كت كس دي نجي قبيل بكت. عدي بن حاتم بيجيتن فرأيتو بيجيتن مب عمري خدا دويدي وانا او تاخذت بيجيتن من ديت جنك اشحيرة كشرا خدورة شامي وعراقي قستا مكة هيت كتو كسل قالنا يا امنا هي آسايش وچه مشكلة نينا نبوينا كس نتها تتركا ويدا ومن ديت از ايك شوانا بوم عديد بيجيتن اويت بجداري كري ات فتح عراق دا و ملك و املاكت كسراي كتينت لبيت مدا و قلت اگر عمر دريج بيت هنجي دي بينن اواسيه او پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يعني بس از بوچي اف حديثة من انا و اف يعني ديار كت عدي كو وقت بري اسلامي ايكو دود خار وكي شريعة الغاب بو اسلام هاد دا نظامك باخت جيانا في خلقي دا اف خلقي تعدايل جيان و رزق خلقي كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام حد بوان الداناندن هندك مروف باسلوب تفاهمي بآخفتن تيناگهن تفيد قانون هبيت افريكا اگر قانون مرور منابيتن چندت هين دي قانونش كينن چندت هين ترافيك لايت داناندي ويا قلت الصوري ناش الصوري دتن چندش ما استوب سايني هاي استوب سايني ليدتن مع العلم في قانون ابو خيرا منو خيراتيه مصلحتها منو مصلحتاتيه اوان مروفه توی وقتی دا حج قانون و نظام و حس که سر ملت غیری خواه بجین اسلام هات نظام و قانون بوان دارد پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی نمونه هات اف شرط هات نکرنه خرب و هندی بو دا حق و ما في انسان لواز و ضعیف و بهز و بقوت برز نبید دا بهیت دیتن آهاج بر هندی گلی خشکو برا او تشچی بو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام كري غزوة تبوك اگر تو به سحكيه نكو پیغمبری ویایا بچیتن روی غزوه بکرد و نكو ویایا وکی خلق بجیتن اما اسلام شو لوه اوه و بس چو اما فقیر فارس المال خدا بنطری نشتبون خاره و چنت کر هما بسلمان سرده وکی همه جا چون و ملکی وجده ستوان دابر روم المال خیر نشتیبو و چنت کر هما بسلمان محمد صلی الله علیه وسلم بصحابه و هما چوبون بس دویان مالاوام شلینین و بدیو جنکتوام کهون و جنکتوام بخاب کنه سبایه و جاریه حسا تصویر کن سیرتا پیغمبری علیه الصلاة والسلام فر ام زورینه و سیرتا خواه بخینین سیرتا پیغمبری خواه خوشتوی خواه بخینین دابزانین اگر چنه ولا سحکه اسباب غزوه تبوک چو بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو چی افتشته کرد یعنی پیشتی شر مکه فتح مکه دابلا بیجین ديار بو خلق جزيرة او عربي توي منطقة كو خلاص حكم دي اسلام بيت قوته هيز او منطقة دا دي اسلام بيت و دي اف دينه بيتن و اف قانونه بيت اف دي مشيتن فيريدا پیغمبر پشتی هنگی نامه بو همي رخو دورت مسلمانا او کسی جین رخو دورا نامه بو انفره کرد تعريف هم دين خود تعالى کرد ایک شوان اویدیا الحارث بن عمير الازدري فريكت غساسنا طبعا أودي شوان عرب بون أود بوين مسيحي وفلا ورخو دورة شامي بون أوانا قاصد پیغمبر عليه الصلاة والسلام كشت عرفي وي وقتي دا اوي قاصد بيتن ناچه بيت پیدا كشتن و اگر پیدا كشتن يعني معنوي اعلان حربية ما بينوان هر دو طرفا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام طبعا ایکش اگر ابو کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام شر مؤتها تکرنه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام
زيد بن الحارثة قال هندك صحابي فريكرن ما بحث مؤتكر كو بچن يعني كود بيجن حقي في مروفي أبي هاتي أصلاندن كو خيناوي هاتي ريتن حقي في ور بيجرن وطبعا أوان نبس أبديكش تجمع كرن كو ظاني إسلامي وبيا قوتك منطقة دا تهديدا مصالح توان كتن روما محاولات كر بواسطي أو عربة أتباع توان واللي بكن وكيشتي أفريكا شو هريكي بلينج هريكي يبعدكي وجري داية وليك الدن وشري بيدن كني هنجي نفس اسلوبي برومي بواسطه غساسنا او جذم وأودي او قبائل تورا خدورا في بسلمان را بردان. طبعا وقت أودي كري تجمعات كريم پیغمبر عليه الصلاه والسلام او زيد بن الحارثه وجعفر بن ابي طالب وأودي وكي او هرسي عبد الله بن ابي رواحه اتينا شهيد كريم توي شريده شر مؤتدى. يعني پشتی اینکه پیغمبر علیه السلام سالا دیو دا که نهی هجری پیغمبر علیه السلام خو آمادت کتن که بو جارکادی بچی توار را خودورا چون عادت ویری وصابو اگر سالا که دا شرچه بو سالا دیو دا موعد وان هر او بو کل ویری جارکادی شرچه ببیتن. اگر او بو کو غزوت مؤتة و سفیر پیغمبر علیه السلام کشتی یا دوی او بو رومه خو آمادت کرد و حاضر کرد او عرب همی کمت کردن که گوزانی بسلمان بونه قوتک و تویت اف قوتش ویری لاچید اگر تهدید مصالحتوان دیت منطقه دای نکرنی اجبر هندی عسکر کمت کرد ابدیجی بسلمانه. طبعا اگر حدیثه که بخینی تو دابزانی وضع بسلمانه توی وقتی دا چاوابو نکو بسلمانه ویایب چنه توی شری بس او شری سر مسلمانه فرض بوی. عمر بن الخطاب ایکش واسد بجیتن ازو ایک انصاری رخو دورة مدینه جیان گوتی في جاروجه که او چو مزگفتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر تشتکینی وحی کنی هات بیت امرکش پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات بیتن او تهاد بومد گود اگر روجا من با از چوبام تشتک هبا او تشتی هی من بو جیران خای انصاری ادبر ادبجیتن في جاروجه که والله هات بشتني في عائشة ودرجه قطة قلت خيره أجاء الغسانيون قلت أري أو هاتن ملكة غسانة وأودي خلكي ويري هاتن بسرمدا وسط آمده كاريه دابون وهمي قافتوي هزري دابون كو عسكريواني حاضره چكو أخبار موان هاتن كو عسكري كوم كان اتهمي قافادا اتواح حرسي الخواد قد كاكنجي أو دي السرداهن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرار داشينا أو بهنا مدينة وسمعتا بسلمانا بخاتشي كي جاركادي اعراب تر خودورا باوری پی نمی تو جارکادی هجوم بکنه بسلمان و جارکادی او شرچ پیغمبر علیه السلام قرار دا کو توی وقتی دا قرار دا کو عسکره کی درست کتن و قصدا وی جهی بکتن او جهه رومت دا و شر الویره پیدا کرنه اگر شرک چه ببیتن جا اسباب اذبون اسباب نه ابون کو پیغمبری علیه الصلاة والسلام ویا بل کو افشار سر پیغمبری و سر مسلمان خرکا هات فرض کردن و تو وقتی که هو صادا بو وقت سالا که باران گلک کیم بون از زاقوان گلکی کیم بو و گرمکا گلکا دجوار بو توی هاوینه دا جبر هندی کسی او طاقت نبو کو بدرکبید یعنی تو وقتی که وصادا پیغمبری علیه الصلاة والسلام قرار ورگید کو درکبن بوان کو وقتی که نیه آماده بو هندی کو بدرکبن جبر هندی جد بجنی جیش العسره چون وقتی که طنگاو بو پیغمبر داخازش صحابا کرد که تبرع بکن و پارا کن بکن آجبر هندی گلی خشکو برا گلی که هندی بشه تفيت صدقه و شرطی بیتن نه همیگا و صدقه یا و شرطیه پیغمبری اعلان کرد سر مزیفته و گوته ام دی جیشی که آماده کن هری که کاچی پیچید بید بلا بینیتن جاش هندی گلی خشکو برا گلک هشیار یعنی سحکی بس في موضوعی دا پیچه که براوستین وقتی پیغمبری دا خازا نفقه کرد هندك هاتن وكي ابو بكري مال خخر دانويري ایک هات وكي عمري نيوكا مال خا دانويري ایک وكي عثماني في وقت اولی پیغمبری گوتی ما هندد ول گوتی از سطح اشتراب همي تشتيتوان و از دي اده جاركا دي گوتی از 200 المهم حتى تجهت نه سطح اشتر بار و همي تجوا و صد حسب
همیا فی سبیل الله و چید نزدیکی 1000 دینار زیر جید کتت کشا پیغمبری ده علیه الصلاة والسلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام السحکت و سحکت عثمانی ادبیجت ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف هيت تقريبا 4000 دينار زيريت كتت يعني خلق هركت هيت ديف طاقت و ديف شيانت خواه صدقات كت هندكا بيچينابي اتهين مثلا اكد بيجن چند پاون آن چند کیلویت قصبایت هین اوی هیت مالا خدا فقیری او اینان منافقت وقتی افمرو و اویدی ده اف صدقه چی کتن هر فایده ناکد ده بو چی وکی بيت هندي خدي تعالى صورة براء ده بخينا سحكي خدي تعالى شاد بحثي وان منافقات كات أبيت بحثي مي خلكيت كان أبي الصدقة دن بحثي عبد الرحمن بن عوف وإمام عثماني وانا قلت أبا بريمتي وات كان لواب أشكراي أفريكاجي چندش ما وقتي إيك خيرا كيت كات ده بيجيت از ذهن ديدم چندش مده سحكيني بيش أبي بريمتي وكر هكا تو خيري نكي دي بوشي ريكل ويجري أري تو دلوي داي تا تبزاني أبي بو خدي تعالى كر أم بريمتي كر بوشي دي أف هزرة منافقة وقت پیغمبری ده عليه الصلاة والسلام أف عقليته هشياري خابي تو شوي مشكلة نبا تو شوي نفاق نبا أوي نساخيش دلي خابي ندر زيكا نهلا دلي خدا و نبیجه ایک چند کم جی بدت ما که منت ویتشتی یه بو گل خودی خود کرد مادام الگل بهله او خودی خوب صحابه وی شوی بون افریقا جی من نفس مشکلی یا هی هشیار به سحکه خود تو تکیش میدانه دایی تو تکیش جبهه دایی تو الگل کی او گلکا گرنگه صدقات هو ساکم کرن پیغمبری علیه الصلاة والسلام هدکت هات ندف پیغمبری وکی ما گوتی جيش العسر چکو تنگاوی بو هندکا چی پیچند بو خاطن گوتی یا پیغمبر خودی تشتکی بو ما پیدا که کو عمل گلتبی بس الگلتب در کبی هندی تا تو چو چیل پلپ نکد اینا پوان روندو و پوان خماوه چون حتى خدي تعالى وصفوان كاتن لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الحزن من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون پیغمبر خدي تعالى وصفوان مروفات كات كو چند بخمن كون پیغمبر علیه السلام نشید بوان چتش تا پیدا بکتن کل گل بشنه جهاده ادبیجید دلیوان گلک بخم و قهر بود چاویتوان تجیرون بک بون چکو چتش نبوک بشن الگل پیغمبری بن علیه الصلاة والسلام شبه هندی گلی خشکو برا گلک آفره اوان تشتا انسان بین تبیره خواه جیشی بسلمان وقتی چوی يعني ويه هزرب كه وصفة خود كان وكي بيجيتن هر تقريبا نزيكي هجده مروفا حشترك هبو هر هجده مروفا حشترك هبو يعني الحشترك خو بدل كير هجده مروفا الحشترك سيارما حتى چون قلتي ما بلغي دارات خارن حتى ليفيت ما ورمتن قلتي آف من أبو الجل يعني ويه زب كهجده مروف هفده مروف الحشترك سيارمن اشتينا دا حشترك خوا كوجن كاشن دا جرينجا حشتر بوان حشتر خوا كوجن دا أو آوات ناوتوي دا بدري خنون وخون بس تصوره هندي بكي إيش بين هندي بيجني جيش العسر أهد فان حالته دا ودي ظروفه دا سحكي هندك تش تشيبون دفي وقتي دا بس اجدوا كاشوانا بحث بكين ايكشوان أبو ذر بيجيتن از دستانگاو بوم گفت من حشترك ابو گلک لاواس المهم دركتن هر ما بين چون دا بيجن والله فلان كاس نمات ناف مدا پیغمبر علیه السلام بيجيت هيك خيرك تيدا هبي دگه تمام ما بينك بيجن ابو ذر نمات ناف مدا نفس اخفتن پیغمبر علیه السلام بيجيتن ابو ذر تميني سحكت حشترا ويا لوازه بار خارات كت الملخات كت حشترا خات هيليتون وبيات هيت المهم حتى تجهن عردكي كبرا بيايت هيتن جديد والسحكن بيجنيه هب مروفكيت هيت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت كن أبا ذر پیغمبر معدن صحابة خزانيت برايت خو حوالت خو نياسيتن هريكي چيه وزانيت اگريت وان چنه اینا حتى نزی بید که مروف بجاوا بشد بزانیت اوکیت بجنيه پیغمبر خوده أبو ذر پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده أفمروفا ابتنيت هاد بيجن وقتي وفاة في مروفيت هيتن طبعا تشيتن اجدر في مدينة جيتن وقتی نزیکی مرناوید بیتی بیشتر جنکا خو خلامه خو
نزیک اویدی از وصاد به اگر اسمرم من بشون و وشون و کفن کن و مبدان نبر خیره که هر گروه کات نفودات هت قافله اویتین بجنه او صحابیه پیغمبریه وشیرن. طبعا دوان اویدیادا المهم وقت حج جنینه قسمت وان مجموعه کاملوات هت اینا گازید کنه بجنه خیرت بشتی او ابو ذر صحابیه پیغمبری علیه السلام عبدالله بن مسعود الجل جروب كا أهش عراق هاتن قصة مكة هتكر ادبينن إنا عبد الله كريم مسعود في حديثه بيجيد پیغمبر عليه الصلاة والسلام در حق في مروفيدا هو قلتها إيمان وراجرتن السرحقية ادبيته هندي ويسامك مظن خلاتك مظن ده تتجلي خش كبرى احتمال توی وقتی دا نورگیری وکی ابو ذر توی وقتی دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام اف خلات دایه بس کنگی دیت تمرنا خدادی و بو او خلق رخودو را دیار بو کو برهم ایمان چیه او ایکش وانا یوی چو بو ابو خیثمه ایکش انصاریا بو دو جن هبون خدان باغ و بستان بو امکانیت هبون پیچه گل پیغمبری شو گفت گرمه و نخوشه زفری و ناف بستانت خواه جن که توی هر یکی کپرک چی کر بو آف بوی تازانده بول ویره خارن بوی حاضر کر بو اینا هات سحکیرت ناف بستانت خدا جن که توی کپر حاضر کری آف حاضر کری خارن حاضر کری گفتی والله اوه انصاف نینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نخوشی داد گرمه داد زاد نینه بخود و اس ناف ما بین جنکت خود او خارن و خود او عدالت نینه گوته جنکت خود محاضر کن تشتید محاضر کن او چوم کاری خواب کن و قصد پیغمبری کرد طبعا بر آوات تبو که گهته پیغمبری علیه الصلاة والسلام و بیشتر چیروکا خواب و پیغمبری علیه الصلاة والسلام بجید پیغمبر دعا بوید کتن انسان اگر بو هر اگره که از بمام شیطانی اسراکشا مش ریکا حقیش ریکا باشیش ریکا قنجیه وکی ابو خیثمه با اگر وکی ابو ذر نبی وکی ابو خیثمه با اگر دنیای تو راکشا زیکا بخب حسی بزان مرنکات دیفته دا بزان قیامتکات دیفته دا بزان حق و حسابک دیفته دا بزان قبرک طاری کسی دیش بلی عملیتر گلتا نابیتن وکیوی به هشیار با اذا خر درسن ادوی شریده آن وی غزوه دا خود تعالی نشا بسلمانا دت نبز بوی وقتی بو مجی و بو همی وقتا دا خود تعالی نشا مدتن وکیوی با دول بجادین انسانک بو یه ایتیم بو الگل مامه خواب بو مامه وی گله که دوله من دو جانکا خوش ایمان پیغمبری این علیه الصلاة والسلام والوی ملوی کر حتی پاتک یه زفر تاویت سر ملیت خواه عملوی 16-17 سال مشخت بیتش مکه بو مدینه تیت قصدا پیغمبری کت علیه الصلاة والسلام وقتی نزیک بیتن او پاطه حوصا زفر اوی وکی اوید حینه موشما مصر او خیچی او گینی که زفر اوید مد گوته 85 کیلو کرنته دا اویدی آهشوانا پاطه حوصا تاویت نسر ملی خواه اینا که دو پارچه ایک اخسته بنی خوب ستاره کردی اخسته سر ملیت خواه هات دف پیغمبری وقتی پیغمبری هو صادی دید نوی که دو البیجادی یعنی او دو پارچه قماشه به سر ملیتوی و خود آلاندی اول گل پیغمبری علیه الصلاة والسلام چیتن غزوه تبوک داد نیو کاری که دا خود تعالی وسط نویسیدن اف انسانت مرید پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو بکر عمر هشند حدیث یه مرسله بس سيرتي دا في أحاديث تينا ورقرتن مهم تشن فتشينن ابن مسعود بيجي أسرابهم مسحكمة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جهه خدانينا أبو بكر عمر جهه خدانينا ورخي عسكري آجركي هي وتشتكي تيدا بيجي تشوم مسحكمة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يشويت قبري دا ويد بيشت أبو بكر وعمر براي خب دنف من داب كما جهه ويدا ودي محسكر أس أو مروبهم كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست يتخوا مروبي بكتت قبري دا اف نشانه و اف خلاته اوی صحابي ورقت چكو طاعت خود تعالى و پیغمبری کر عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا هرا سورة توبة بخينة سيمروا اجبر خوشي الدنيا مانت ما اوي دا وقت پیغمبر زفري طبعا شرط چه نبو
وبو از اگر هندی که سرکتن کامازن بدست بسلمانا و بهتن چکوروما هشتا خو حاضر نکر بو عربت ور خودورا هشتا او قوت بخاکم نکر بو وقتی زانی بسلمان هاتنه اینا ترا برابون پیغمبری جعل السلام صلح القلوان عشائرت ور خودورا کرن و او کسی سر دین خاما جزیه جوارگد و هاته و وقتی هاتیه و منافق هاتن هر کی عذرك بو پیغمبرید اینا در اینا اف هر سه مرو و هاتن چه عذر نبو گفت والله ما چه عذر نبو ما مال هبو امشیان بهن بس اماش خوشی دنیای دا و گرم بو ما امش برهن ما چه عذر نبو بس ام پیشمانین افتشت مکن چل روجا بسلمان اخرى مقاطعه حتى پیغمبری گفت جن که توجه بلا شفا خودیر بخن حتى في درجه يعني وصفه خود كد بيجيتن حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني هيفيا مرنيت كير باشتر شوي جيانا أو تيدا اف ابديت تيبو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو خدي تعالى وي وصف دته يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام قوتي وقت اتهاتين اكشوان بيجيتن مصلافت كره پیغمبري متقوتي جابا من دا آنه قوتي من نديت ليفت خط لفاند قوتي هر نسح كرام قوتي پیغمبري سح كرام ما تقرني والمهات مجياني دي ندفيا حتى خدي تعالى توبوان قبيل كر هندي مرو في الجنيان دا قال لك اگر وكي ابو ذر نبم بلا وكي ابو خيثمه بم اگر وكي ابو خيثمه جي نبم بلا وكي وان هر سي كابم شوي نهي مخار اگر هات مخار والعياذ بالله ديش ما صف منافقاته سحكه مخا ازو افدين افروك الكينما از چند پشتوانیاوی دینیت کم از چند هاری کاریویمه از چند او تشتی من پیچید بید از کم و چند از خود دم پاش او قرار داد کاتو دیش کیش گروپی هیوی امیدت ما او خود تعالی ایمانک قایم بدتما رب العالمین ویانا وی پیغمبری پی اختدل مدا رب العالمین علم و ظانین پرسق ما بکت رب العالمین قیامت دا ملگلوی بحشرینیتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أرادك بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال لك شكرا إن شاء الله رب العالمين طاعته وعبادته وقبل بكات
ما أفروكا أفشفاها كأخذ حسكت بشتي عايشة ما ميوانا كي هي خاص جنجو جحيل اگر میشه عیال خوابینن پیش نویج عایشه الویریبن گوه خواب دن درسه دیگه لک فایده جیب. Inshallah we have a guest today night, especially for the youth. If you can come to Salat al-Isha, inshallah today, this night, we will have a guest. He come from Virginia. Inshallah, come and join us and listen to his. You will get benefit بعونه تعالى. And next Saturday, December 19, Sheikh Yusuf has a halaqa at Salah ad-Din Center after Dhuhr prayer. هر هو صحفتي يا ديف دا نوي اكشنبه كادي شيخ يوسف اسس دي هيتن دي نوي جانيفرو بيشت نوي جانيفرو دي حلقه هبيتن مزگفتا خوش بین که خدا تعالی برکت بيختت مال و عائلت وده. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. ما هندك نساخت هين دا خازا دعایت کن ان شاء الله. هر کسی که نساخ الهزرات بيد بين سر هزرا خو دعا بو هم بك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.